Umuntu nicyo kiremwa cyonyine cyahawe imbaraga n'Imana zo gusobanukirwa ndetse no gutunga bimwe mu bindi biremwa ku isi. Bityo rero, kuri iyi si hari ahantu heza nyaburanga buri muntu wese yakwifuza gusura bitewe n'imiterere yaho myiza ishimishije. Njye nitwa Ngendahimana Daniel, icara wige. Ahantu heza umuntu yakifuza gusohokera turasanga yitwa Santorini mu Bugiriki. Ni ikirwa cyo mu Bugiriki gikunze kuvugwa cyane nk'ahantu heza ho kurira ukwezi kwa buki ku bashakanye. Iki kirwa giha ikaze abashyingiranywe bashya buri mwaka ndetse kikagira n'uburyo izuba ryaho rirenga. Imidugudu isize amarangi abengerana n'umucanga utatse amabara ateye amabengeza. Ibisigaratongo by'ahantu hubatswe kera cyane nka Tira ndetse na Korotiri bikunda gukurura abakunzi b'amateka. Ahandi hantu hateye amabengeza ku isi turasanga urukuta runini rw'Ubushinwa. Uru rukuta turusanga mu bintu bitangaje ku isi. Rumaze igihe kinini cyane kuko rwubatswe mu gihe cy'ubwami bw'Abadynasty hagati ya 221 na 207 imbere y'ivuka rya Yezu. Uru rukuta rwubatswe mu rwego rwo kwirinda ibitero Abashinwa bagabwagaho n'abaturutse hanze yarwo. Isomo rya Victoria. Iri ni rimwe mu masomo meza cyane ku isi kubera uburebure n'ubugari bwaryo ndetse n'ukuntu amazi aba amanukaho bishimisha abahasura. Iri somo riherereye mu majyepfo ya Afurika hagati y'umupaka uhuza Zambia na Zimbabwe. Rifatwa kandi naryo nka rimwe mu bintu bitangaje cyane ku isi. Ikindi kintu gituma abantu bahasura ni ukuntu ibyotsi by'amazi biba bizamuka. Istanbul. Ahandi hantu heza hashimishije gusura ku muntu ubifitiye ubushobozi ni mu murwa mukuru wa Turukiya ariwo Istanbul. Uyu mujyi uhuza umugabane wa Aziya n'uw'Uburayi. Rero ni ibintu byiza cyane kubona imico ibiri ku migabane itandukanye ihurira mu gace kamwe imbere mu gihugu. Uyu mujyi urashaje cyane kuko wabayeho kera cyane aho witwaga Constantinople. Uyu mujyi kandi ubamo imisigiti ibitse amateka menshi cyane cyane yo mu bihe bya mbere. Barcelona. Ahandi hantu hasurwa n'abantu benshi cyane buri mwaka ni umujyi wa Barcelona muri Espagne. Uyu mujyi wiganjemo uruvange rw'imico myinshi aho usangamo imico ya kijyambere ndetse n'iy'Abaroma ba kera. Uyu mujyi kandi uteye nk'umudugudu munini ufite imihanda y'abanyamaguru. Sydney. Ahandi hantu heza umuntu yakifuza gusura mbere y'uko yitabiye duhanze ni umurwa mukuru wa Australia ariwo Sydney. Uyu mujyi ukaba umwe mu mijyi ituwe cyane mu gace ka New South Wales. Ni umujyi urimo ikiraro kizwi nka Harbour. Kizwi nk'ahantu hakunda guhurirwamo n'abantu benshi baturutse impande zitandukanye z'isi ngo babe ariho basoreza umwaka bari kumwe n'imiryango yabo. Paris. Umujyi mukuru w'Ubufaransa ni Paris. Ni hamwe mu hantu hakunda gukurura abantu benshi ku isi kubera ibikorwa remezo byinshi byihariye ku mateka bihabarizwa. Abantu benshi bakunda kuhagendera bagiye gusura umunara wa Eiffel ndetse n'inzu ndangamurage ya Louvre, utibagiwe na Cathedrale Notre Dame de Paris. Taj Mahal. Ahandi hantu hakunda gusurwa n'abantu benshi cyane ni inzu ibumbatiye amateka menshi mu Buhinde mu gace ka Agra, ikaba yitwa Taj Mahal, ariko hari n'abayita urwibutso rw'urukundo. Iyi ngoro yubatswe n'umwami w'abami Mughal nk'impano ahaye umugore we yakundaga urw'akadasohoka mu 1932. Iyi ngoro iherereye ku nkombe y'uruzi rwa Yamuna. Ibara ryayo risa n'inzovu yera ndetse na diyama zigiye ziri hagati y'amatafari ndetse n'amateka abitswemo ni bimwe mu bintu bikurura ba mukerarugendo cyane. Roma. Ahandi hantu ho gusura ni umujyi ukuze cyane kurusha indi ariwo Roma uri mu Butaliyani. Uyu mujyi bakunda kwita icyicaro cy'ihuriro ry'imico y'Iburengerazuba. Washinzwe ahagana muri 753 mbere ya Yezu. Inyubako z'amateka z'idini ndetse n'ibibumbano bitandukanye ni bimwe mu bintu bikunda gukurura abantu benshi muri uyu mujyi. Biragoye ko umuntu yava i Roma adasuye imwe muri stade nkuru cyane ku isi izwi nka Colosseum. Yaberagamo imirwano hagati y'abarwanyi ba gladiator ndetse n'abacakara babaga bafashwe. Abakristo bakunda gusura Pantheon, inyubako yahoze ari ingoro ikomeye y'Abaromani ubu yahindutse bazilika yitiriwe Mutagatifu Mariya. Machu Picchu. Gusura umujyi waburiwe irengero ariwo Lost City ntabwo ari ugutuma umutima ucika intege, ahubwo bikunze kuvuga ko bihindura ubuzima iyo umaze kumenyera ubutumburuke bwawo. Nubwo urugendo rwo kuzenguruka uwo mujyi bitoroshye, kugera kuri Peruviya mu gihe izuba rirashe bisaba imbaraga nyinshi cyane nk'uko byatangajwe na ba mukerarugendo baherutse kujyayo. Uwo ni umujyi witwa Machu Picchu waburiwe irengero.
South Island muri New Zealand, ikirwa cyo mu majyepfo ya Nouvelle Zealand cyuzuyemo ibyiza nyaburanga igihe cyose. Hano ushobora gusura parike y'igihugu ya Fiordland, kamwe mu duce tw'umurage w'isi wa UNESCO, cyangwa ukareba ikirere cyuzuye inyenyeri ku musozi wa John Observatory Almaty muri Kazakhstan. Umujyi wa Almaty wo muri Kazakhstan ufatwa nk'ahantu hatangaza kuko urahirengeye ku musozi wa Tian Shan, ukagira amafunguro meza kuko kuri uyu mujyi niho havuye uburyo bwo guteka buzwi nka neo-nomad cuisine. Iyo mitekerereze urayizi. Uyu mujyi kandi ufite umwihariko wo kugira ibyiza nyaburanga byinshi wasura, birimo inzu ndangamurage Abirkane Castive ifite ibishushanyo by'ubugeni birenga 20,000 ndetse n'inzu y'umuco w'icyo gihugu. Ku bantu bifuza gusura iki gihugu bashyiriweho n'uburyo bworoshye bwo kukinjiramo kuko hari indege zigerayo cyangwa zikanavayo ntaho zihagaze. Uretse ibyo kandi hari n'ibindi bihugu nka Amerika, Canada, Ubwongereza n'ibindi abaturage babyo boroherejwe kwinjira muri Kazakhstan bitabasabye urupapuro rubemerera kujya mu kindi gihugu. Bolivia. Ku itariki ya 6 Kanama 2024 nibwo muri Bolivia hizihizwaga isabukuru y'imyaka 200 babonye ubwigenge nyuma yo kwigobotora Espagne. Iki gihugu kikaba ari ahantu hihariye wasura. Kimwe mu byatuma uhasura ni ibiryo by'umwimerere gakondo ya Bolivia bizwi nka copaozo. Rabat muri Maroc. Nubwo Maroc iba ku rutonde rw'ibihugu byinshi abantu bakunda gusura, ahantu badakunze kugera cyane ni Rabat, umwe mu mijyi iteye imbere. Nyuma y'umutingito ukomeye wibasiye imisozi ya Atlas mu Gushyingo 2023, ibikorwa by'ubukerarugendo biri kwiyubaka ku buryo byakira abantu benshi bashoboka. Ahandi hantu ntakibagirwa kukubwira ni mu gihugu cy'u Rwanda. N'igihugu cy'u Rwanda uzagisure. Si utwo duce gusa n'ibyo bihugu bifite ibyiza nyaburanga umuntu yasura, kuko yifuza gutembera yajya muri Sweden mu mujyi wa Stockholm, akajya muri Canada, Kilifi muri Kenya, ndetse akanasura ingagi mu birunga byo mu Rwanda n'ahandi hagiye hatandukanye. Njye nitwa Ngendahimana Daniel. Urwo ni urutonde Bonakure yari yaguteguriye rw'ahantu nyaburanga wasura ku isi. Amahoro y'Imana.